Meme aja nape dulu, maklum cepok bangke kalau cepok. Pak Dak, mati lampu. Mati lampu. Kalau nape bangke mati lampu. Saya ada lungan pulas. 2 hours later. Dek, Mang, Marika. Apa Pak Dak? Mang cobakin hidup lampu nih, Neng. Nu mati Pak Dak. A few moments later. Kok ini mati lampu? Adik kita mau balik TV. Ani mati kan lampu nih. Listriknya kan nu hidup. Listriknya kan nu hidup. Pak Dak, gedang tuh buah apa sayur? Gedang tuh buah lah jelas tuh. Angon jus enak seger. Menyan buah, jangan sayur tadi. Menangke buah apa sayur? Patuh aja gedang, nangkut tuh buah. Menyan buah, tadi anggona sayur. Menyan pangkon cung kene buah apa sayur? Misi dong buah dong, sayur dong, jelas kieng nih. Misi ban, sing buah atau sayur nih. Pak Dek salah. Jangan bisa beli. Man, apa emang nenek? Nih tuh buah. Adi bisa buah, Adi. Buah lah, buah haya. Iya nanggon, amprolet Pak Dek. Kaki jatuh Pak Dek. Kalau sujep melihat ya, buah tunangan pada ini. Adi Valentine, Adi kasih sayang sebuah pasing simpanan pada album dia kan. Wih, Pang Oleng Jani melihat dia. Pak Dek. Tawang sih Jani hari apa? Jani, jelas tawang lah. Jani itu hari Sabtu, tanggal 9 Februari 2019. Tawang sih, irage, nak ngelang masa hari kasih sayang. Jelas tawang lah. Amon di Rago tuh, umat di Bali merayakan hari kasih sayang tuh pas tumpok pas mana? Tumpak kerulut. Jani bertumpak kelulut. Oh, sedang Jani tumpak kerulut. Aduh. Nah, mumpung hari kasih sayang, dia kayak es krim. Apa? Es krim? Jack dua kan lagi selapang man.